Assalamualaikum, alhamdulillah. Nah, hari ini ya bikin brengkes ikan. Nih brengkes ikannya, lemaknya tuh baru matang ya. Nih seperti ini ya. Tuh dagingnya. Ini brengkes ikan nila ya. Tuh, bumbunya banyak. Asin, pedas, mantap. Baru matang nih, mari makan. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my